mi film ka ve nom po mi film ka mi film ka ve le ke ka za se ti le ama na nam pia za cha ama chun anam pia noi si ti na hin na anam pi amu sin na noi si ti na yin nge film ki ti khat lo him ave te nop get thei ta ki thwa ave te nop ta ve dem rangan dem ki jiu cho ave bawa bol wa ban le sei phat ta sa nga hung ai ki dem ki ji na ai mi film ko ve poi ti ha ka za se ke le ke ka za se ai mi film ko ve le ti le ai mi noi si ti na hin ti na hin ji yi dang long ki se be da ai van so hi the le lung si ten ka la mi pi te hin ki dem to sangin ki sei si to sangin ki support ro lang nam pin feedback khatai ami pin actor hoi hin director producer hoi hin feedback khatai pe le film yong khang do che di na wa ai ho ki dem po tin chi ya mi pi te ho to lu si time ke taw la lom so tu nia panin ai mi film ho hin za cha pi po tin ki support to zo le hen te nam mi pi te nga ka hum taw he to bun lin ta ki nia che ku ki star ki sa to ai tam zo ai youtube hi medium of communication na ke manga ai chai actor actress on ha san now mun zo sia sei thilo sei na di interaction ke form na ding setting le actor actress ni ho dok sang na ding support be sa na ding ya hong ki bol la hi en chi hin ki bol ku ki wood star hin ki bol lo na hi aji khin se ho che tan nang man ip sei nom chi hong ki bol lo na hi ngai dan sei nom na bol hoi theo bin ki pa pi no min mi pi zo se no ki support chi le ka ti hoi ka sama ma ngin nang ho le la ya nang ho chil bola ko na he film industry ye lang actor actress lang mi het be na tin khan to na po lut be hen ta ki pa thu nang ho chil bola ko na ho committee na bon chung wa ki pa thu ka se